Baleka magazine. Magazine. Magazine baleka. Baleka magazine. Magazine mina be right. We basi nyadile me basi shisile shi. Me basi kuda dide si fide fi. We si file fi magazine. Magazine we right. Me right magazine. Bane kuthile magazine. Bandela ba South Africa bazasibulala magazine. Wena bags awufile ngamugwinyatho rufika ngamaphepha zonke into zakho ziphelele. Mugunyatho wena we magazine kele kubuzi basi baliwe. Bags ayikhaya ikuphi da busabhikwe or Zimbabwe. Mina muhuma kala kwa Zimbabwe. Bafika kabuphi ya ka South Africa. Benifikile la South Africa 1994 loko ivotele wa Madiba nafika na muvotela anehleketa kahle magazine it was in 1994 na humbula itishavisela ma CD Johannesburg CBD na humbula ushabisa na mazimba kuyendleka profit wasungula na saluni mitirela Soweto micashile backroom ka baba Vilakazi itizamelela nyuku mali ya ngena na tifonela mukhukhu itiranga tinwele mitikundelela munhu na chubeka na collector na tigubu na vula restaurant na tishavela Isuzu brand new no tizinto za bukruku mitilevela vano va Soweto na valungu na phumelela na fonela Benison wafika na Gamanjungwa na mani Jekisoni buti ya mina Jekisoni fesibone lo ni xiyele levele na xiyela Samosoni magazine khuthalamela kuqala nifikile kwalana nga tindlela ta kuzama mi private na vanhu boda gate va nifaka na change na magama na tivita nga mashava magazine musu wendlile icrime ufike wabaphulela muthetho 99 magazine nativa phelelelo ilicala la for life bangatiba bokubamba for a very long time ngabyeli munhu n'wana mani na ku fraser secret le we keeping ngaphakathi inside tayenza njalo magazine mingawari mwana phakela muthakathi ufikile yes babamela abantu babalekile asijikeni swethu ngata nabanye endaweni ezinye hayi ukuthi salori mhlambe sifuna ukubacima sifuna ukuthi balungise ngiyathemba ukuthi bazwile